Mal-kumplament tal-istati membri Ewropej pajjiżna qed iservi ta' eżempju ta' kif pajjiż għandu jmexxi l-isforzi ta' vaċċinazzjoni tiegħu. F'mument fejn l-Ewropa qiegħda tipprova tikseb in-normalità, pajjiżna jibqa' mmarkat bħala dak il-pajjiż li brata tajba ta' vaċċinazzjoni u b'kawtela qed jikseb normalità sostenibbli. Waqt żjara fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu, One News tkellem mal-Europarlamentari Portugiża Sara Sirdax li kellha biss kliem ta' tifħir dwar Malta u l-proċess ta' vaċċinazzjoni. Fil-waqt li awgurat lil Malta għas-suċċess li qed ikollha, l-Europarlamentari li hija wkoll tabib qalet kif issa importanti li pajjiżi oħra jimxu fuq il-passi ta' pajjiżna. Congratulations for that. It's very interesting to have one of the member states. I think you have the best vaccination rates in the EU, and that's very important in order to reach the so-called herd immunity that we still don't know what the threshold is because of the new variants and which vaccines confer that herd immunity. And it's of the utmost importance for other member states to follow Malta's example. Dwar il-mira li għandu pajjiżna biex ilaqqa miżjed minn 85% tal-popolazzjoni, qalet li din hija mira tajba li għandha tkun it-triq il quddiem għal pajjiżi membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Qalet kif din hija l-unika għodda li bija l-Ewropa tista' tiġġieled il-virus u tikseb lura in-normalità. This should serve as an example. If we have 80% or more of the population immunized, the virus won't circulate. What does that mean? The virus won't mutate as much because it's not in a big quantity. So that's our chance to win this fight. And why do I say that Malta should be an example for the rest of the world? Because we need to reach other states, other countries. Sirdax temmettejt kif għalkemm membri stati ikbar jista' jkollhom sfida iktar diffiċli biex ilaqmu numri daqstant kbar, hija notat kif kampanji b'saħħithom ta' tarif dwar l-importanza tal-vaċċin dawn il-miri jistgħu jintlaħqu. Colin Degwara għal One News mill-Parlament Ewropew fi Strasburgu.